از ویناجی پیوکم پیونکم بفیده و بیچاره Bi çend navan tê binavkirin, Public Media an kanalên hikûmî yên an têlê. Li Almanya bûye pirsgirêkeke aborî û bîrokratî. Ji sala 1923 ve temaşakirina televizyonê bi pareyên beşdariyê tê temaşakirin û radyo tê guhdarîkirin. Niha welatî û rûniştiyên Almanya her mehê 18 euro nerxê an têlê didin, eger bê bikar anîn yan na. Heta televizyon hebe di nava mal de yan jî nebe. بشغله نشغله خودی تلویزیون بید نخودی تلویزیون بید خودی رادیو بید نخودی رادیو بید تو مجبوره توی و پرا بده و دولتی براستی جی گلک جی ناراضی بونه جی ددن خویانی کرن جی عالیه وان پرا جبر پرن دچن راگهاندن تشتکی ولو پیش ناخی وگه هو دبین راگهاندن نو لسر اینترنت لسر صحنه گلکی برنگه کی خوشکتر برنگه کی پاکشتر ددن وگه عالیه حتی سینما دا جی اف هر سی قنات تشتکی ولو ندانه اف راگهاندن هانا ولو مانه بکفناره شارەزا و سیاسەتمەدارێکی ئۆپۆزیسیۆنی vê mijarê bi navê naçarî û sansorkirina mafên welatiyan binav dike. Wir sagen aber auch, dass die Abschaffung der Em dibêjin ev yasa nakeve çarçoveya azadiya kesan de. Gelek rexne ji civakê li ser hene. Lê aliyên desthilatdar bi ciddî wernagirin. Ev proseseke bazirganî rêxistiye û sûd jê heye. û tu nerîna welatiyan jî têdenîne û ji xelkê Almanya tê xwestin salane 8 milyon euro baja televîzyonê û radyo bidin. Di demekê de ku 69 ji sedî ji Almanan li dijî vê yasayê ne. Aber da hört die Regierung nicht drauf. Yasa dibêje ew pare ji bo berdewamiya hebûna kanalên fermî an Public Mediaya. Dûr ji siyaseta partiyên desthilatê weke her du kanalên fermî CDF û ARD. û radyoya fermî. Piraniya kolana Almanî rast nabîne û niha bêtir ji 4 milyon skala li dadgehan hene. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Gladbek, Almanya.